Ia lava oilo mātou tua le nei fiafi le tua le tamā. Le alo ma le nganga pa ia. Mātou vi ia oile nei aso mātango fie. Nei teimi wa mātou lia mai ma le fia. Whatumina i mātou le nganga whaftai. Tele na walo o lofa ma lo wha maoni. Lau tau singa lofa ia i mātou le nei aso atoa tamā. Mai lau fo le tai au se iau lia mai le nei teimi le fiafi. O malu mai wo o mai le pongi sā. Mātou mana tua lava le tua te le tu la fo ina i mātou. O asa e leo ma tausi mātou le nei aso atoa. Whaftai. Mātou mau fo le nei teimi tā ua le avanoa ua. Mwhaiono mātou maua. Saunia lea la o fio e whatau nu ina ai le mātou pol klame. Le tua mātou te li amata mātou te wala watu. Si whau umai le fiafi le mātou mta upu. Whau umai lo nganga i me uma le mātou whaia. Lau tuspa ia le mātou te tala ma o ina le ni pō. Talo le tua, e le lava se poto e le seisi e loa. Awa oe o le ato toa, oe te si le fia me uma, tusa ma lau lava finangalo e meiso lau upu. Wala watu le tua. Feta lai oe le ne fiafi a mātou whalonglongo. Whangaina lava i mātou le tua. Mātou te mana umia lau whao unga e mamoli e lau upu. Whao le whalongolongo lau whanau le nipo le a mātou mafuta. Whapena ona maua se mea ngām se mea tāua. Ni au onga mai lau fionga. So soani lo mātou wola au auna. A mātou ye le nei lo langi. Whamunia iau tangata le nei fiafi le mātou mta upu. Whamunia mai le nei po. Iei uai mea oma e tu mau pē ia te oelevi inga. E whaavavau. Ono Yesu o mātou te tālo atuai. Amene. Ea vea lei avanoa mātango fie. Whatalofa atuai le loloa o si o tātua tunu pele Samoa. Malole, folau malole. Soifua manuia le nei foi fiafi. Tātua ulia mai le nei taimi mātango fie. Whatau nui nai fo le tātua mawhitanga. Peona masani ai, tātua mawhitanga ia. Leo tātou wheloa i le manuia. Whapena ona te tai mai e le atua loutou se fua maso mātou wola. Mai lava fo i le amtanga o le nei aso si o mai lava le nei teimi o le fiafi. Te li tonu sa te tai ma leo le atua i so se mea sa tātou iai. Ia leo fo tātou mai whatau nul tātou pol kalai masani o le tutu le Upega ile Loloto. Au na atua i fo i mtutu atu la auto au na le poni fonti. I ia le tua. Talofa atu i le pa ia mare mamalu si o tātou tunu. Sunga i whawhenga inga mwhalitua. Ia o so stovini e linga te foi leo le loloa si o tātou tunu pele. Ta māmatina mātutua. Nga te foi leo nisi o lo whawhonga mai tono whalpuipui. Ia linga te foi leo mauta ngase ngase. Lo whata o tolia ai le mamalu le tunu. Whata alofa ia te utou. Whata alofa atu nisi o lo ngā lulu e le nei fiafi o lo mawale avanoa e whalongolongo mai e le tātou Paul Klami. Whata alofa ia te utou. A mālola ngā lului, i fuisteimi whaiwi nai tute o le nei fiafi, i alofa le tua i malutia lo utou soifua. I ta ia tufo i ainga manu, ma fioanga ma meo lo nofo ai, i alofa le tua, i aile saunga le mui me uma. Pata alofa atu le pa ia male malo le tunu o lo whapenao na nofo mau i tulu inga o le langi. So se meo lo e mau o mail tātou por klame whata alofa atu i atoe, so se tunu. Whata alofa le swafo Yesu, tātou li mo tātou whaola. Ia whamuni atu le tua iai fo i nā vaenga o langi. Sa e le manuia, ia wao tātou ainga masena e tātou whanau. Whata alofa le fiafi nisi o loo taunu mai fo i tonu au kila nei yasi singa mta whaunga. Whata alofa ia te oe pe a whai o e malanga mai tonu au kila nei. Ia meise lava o tolo malanga mai Samoa, whata alofa ia te utou. E wastei me tu e te liwa tua i nuu mainga. Lofa le tua pui lo o tau soifua. Ia to e te liwatu malmanuia. Ia a whaifo i isi tasi o stemi momole nei, to a whalongolongo mai e nei Paul Klame. O le tutu le Upega ile Loloto.
ia fatalofa atu ia toe le fiafi le suafo Iesu le tatou li mo le tatou faola. Ia via le tua fatalofa fo le sunga ia sau ma ngā lue atu le fiafi ia via le tua. Ia whamanui atu foi ia so whanau e pe o na whalongolongo me le fiafi via le tua. E foi nisi na whailungaina lei foi masina ia me se foi sia matu ainga I kalesia to fitu I lātou na whaamnatuina ma o whiula le tau keke nafi o le masina o Januari ia e toi whatalofa atu tau foi whiau ne fiafi atu tau ma whaamanui atu o tau aso soifua e le masina o Januari ia mese lava o le vai aso na mawai atu ia mese foi o le ne aso le mamalu le tunu unisi na ulia mai aso soifua le ne aso whaamanui atu le tua ia atu tau mo nisi tau sanga stele ia soifua I pea ia ma tautua ma ngā lulue a wā ia ainga mai so e kalesia ia me se fōle tupu ai o nai o tātou whanau e le nei soifuanga tātou te evi ia le tua ia se e fōle tau sang fōu lua fe lua sfulm leono leu tātou iai evi ia le tua ia Talofa atu fo isi o tātou ainga pe o nei el tātou maftanga nafi lau fonti, tātou mafuta I cleanliness and nafi ia malo lava. E ainga uma mese ia ulunga li la iti ma nai poutu o si o tātou ainga. Talofa atu ia atu tau whaamanuia le tua e le tātou ainga atu sama le tātou maftanga nafi. Ia, le nā whai fo ina whiangai ia nai o tau ainga ma aftanga o le nei foi weekend a misa na amtanga o le tausanga ia e foi nisi na whengai ma whaalawe lave a misa lava o le malanga al maliu maleoti ia alofa le tua ma whaamanui atu I nisi o na whai ma aftanga a inga ia a misa foi whaamisa le ngang o le tua I nisi na whengai ia ma whaalawe lave a misa lava le wala au o le tua I tonu na ia tātou a inga o le nei fiafi ia le a tātou ailo le tātou mta upu tātou mataupu whasolo. E le tusi ngā luenga o lo tātou whasolo solo ai mataupu titasi, sa tātou iai la le mataupu sfulma le fitu I le vaso le tenei. Ka le lau tātou o le mataupu sfulma le balu la tātou tanalo le mataupu sfulma le balu. Ia whai o e lava se paanga le nei Paul Klame le tutu o le Upega I le Loloto, I el te tununga ia e o mai le tātou mataupu ia o manu whai tau lau mataupu. Whingo fia I foi nei malama. I taulau mtapu sfuma le valu, ia, pena fo mtapu sfuma le iwa le vaso la fuanei, ia, na. O le, no wha manatu o tu lava ia te utau, tātou maftanga le tāua o le manu lauti, ia po se wha au tū o te manao ina ia tau mia pea le tāua o le, a mea o uloa le tāua tele, o le misiona, a Iesu Keriso I lana e kalesia. A matamai le amtanga le mataupu e lua, tolu, si o mai lava e le ne fiafi, whataua lava, le mawhaia lava e se malo sianga, se pulenga whale lo langi po se tupu, po se tūlanga mawalunga, po ni wha testa singa o tangata te e ma, wha teu te e atu e tau mwhai e te tina mata ofi le alu le misiona, o le ekalesia Iesu Keriso I lunga o le whangai le ele. Nothing can stop. Le aima se mea lava, pe a tātou whanongo longo I le tele o whawhita auli na whea ngai, ma le au apostolo, au auna, o soo. Le lātou ngā luenga le tau mawhai na ia, moli atu le upu ma le tala le lei, meise o le watuina, o le ngā luenga wha evangelia I vaenga ese o le langi le centuri mua. E le I whaingo fie, ai o mai lava I le mata upulea. Tele me whaingata, tele whawhita auli o le tau mawhai alu le tala le lei. The disciples were trying to, to deliver the message of the gospel of Jesus Christ. So many hardship, circumstances, persecution struck on the way. But nothing can hold back, nothing can stop the pursuing, the going forward of the ministry of the apostles. Leise mea na mawhaiona tau fia.
Talia fo le senturi mo mua lea tātou te talanoa I nei tusi atoa wa inana tutupu ai nei mea uma. Na mai se lava mai le teimi o le o maliu Yesu to tu ma fio le langi ti a tolu e kava atoa I le piriota lea. Ia, o shall I say, mwhano whai atu whapea, le tāua o lo si le fia maro tātou loa. Le tāua o le piliota le tāu o le piliota wha apostolo. E tāua whapea o le apostolic period. O le teimi lea mai le ti a tolu se fulu. E o I le ti a selau. Tu tono le centuri mo mua. A o le piliota lea mai le tolu se fulu. Ti a tolu se fulu. Po le teimi na a matai o na fofo Yesu ma maua lona au so. Na wa apostolo. Na mata tuai o na iai meta o apostolo. Teimi o Yesu Keriso. Amen. Mai le ti a tolu se I o a tolu se fulu. Se I o tua e le ti a tolu. Ma maliu Yesu. Ia malu ia le piliota le tau o le piliota fa apostolo. Apostolic period. Si tau lava I le fai unga le centuri lea. E se la le tau o le tātou malama e le whainga tau lea piliota. Whainga tā tele le piliota lea o le fitus fulta o sanga lea isa o le piliota lea na tau mwhai ila o apostolo e unai atu, ma whaalau tele atu, ma momoli atu le folfolanga silsili, po le polo inga silsili, the Great Commission, le antu inatu Yesu ia I la tau, le mateo lusu malvalu fai po sumaleiva lusu folu, I au tau wo, tu tonu la le piliota lea, na tu tupu ai, ia le tele o mea whaingitai la wa apostolo. Aisa ia o le tele o le tangata waleina ma tele o whaingata ma whawhitauli ma puapua ngana o I la wa apostolo. A wa apostolo to sfulma lua na oti le li I whaale tonunga lenga ia I tonu, ia yuta, ia asui matatia, ia mawhai ai le ngā luenga. Whaapopo tu e ma paulo, ia malto tele o le au whai ngā luenga. Tele o le au soo, malto tele o nisi na so swani la wa apostolo. Sa la tau whaia, ia le ngā luenga. O le mataupu la suma le valu leo tātou iai, a sa ngata mai le tātou tala noa e le mataupu sfulma le fitu I le alu ese mai o le malanga paulo mai Atenai. O Atenai leo le lau mua leo e leni, I le whaiunga la leo le mataupu sfulma le fitu. A le amatanga la le mataupu sfulma le valu leo le a tātou se umana te whaitau lea. Wailoa I le malanga mai o paulo walu ese mai Atenai, ai malanga atu o ia I Korenito. Ai o le whai unga la le ngā luenga paulo I Atenai, I le mataupu sumal fitu, le tātou te loa, e se le tāua. Sa li liu ai, whai ua mai na li liu ai le tangata o le member o le council, po le member, po se tangata maua lunga o le pūlenga. Pūlenga I tutonu o se tasi o region, po se tasi o I tūmālo I tutonu o Atenai. Na liliu ai le tangata lea e ngoia Areopako. Na e tau mai e le whai ungon tau whamai, na liliu ai I le aoa onga la apostolo Paulo. Ia malitala le lea winga ia Yesu. Ai le ngata lea na e tau mai e le whawhine, whamai ma se whawhine. E le tau o le tau mo le whawhine lea tātou te loa o le whawhine. Masalo le whawhine o se whawhine maumea po se whawhine ta mau ainga. O le whine no ia tā mari na e tau mai e ina. Whamai o la ua ia. Na li liu ma veila o makirishano e tusa ma lea o ngā apostolo Paulo. Lono inga, e ui ele o to tele nisi o tau mai tutonu a te nai na li liu. Ale me sili mtaua. E isi me taua lo au mai ina ele whae mtalanga na po le mea utustusia ma le whae unga o le mtau po lea. O le sao atu o le tala le I lunga o le level maua lunga lea. The penetration of the gospel of Jesus Christ. Penetrate po ua. Sunui atu. Le tala le lei wa o I vaenga maulunga. O
o le mena e tāua te le mena e tātou te iloa i le matau tia o le ngā la apostolo pau. E le o taua maia i a lalo i le foilele i tangata ordinary crowd, ordinary audience. A lo tau mai se tangata maulunga e iloa ai na penetrate ia le pena o so pena na sunu i le tala le lei i le ngā Paulo i tangata maulunga. E le ngata foilea o le fafine mau mea. Tātou te iloa ai, e o i mo meo genders, e o i tua i ngā tangata, ta māloa whawhine, po le alava, e mawhai e le tala le lei. O na sunu i so se mea e whina ngalo le atua, mawhai o no i ai lana upu, i le vaianga lea. Whawhine, ta māloloa, tamatala vau, whawhine maurulunga, whawhine maumea, whawhine matitiva na winga so se tu ai ngā tangata regardless of genders, position, dignity, po le ale mamalu, po le ale le ai o se mamalu, po ai tangata, po ai al tu ngā tangata e mawhai ona penetrate, e mawhai ona snu i ai le upo le tua pe a ngā lue le ngāngo le tua le ngā lue ngā Paulo mataulia ele i ai si awali ia na o whaatasi ma Paulo o lai no nofo ale si awali ia i whea i Perea lai no nofo i Perea a na o Paulo le na alu ese mai Perea e alu i Atenai ai no nofo i asila ma Timoteo ai le la tatu wa vai po fele mena to fitau i ele malanga ai na o Paulo le na alu i Atenai a o se mea whaingata i le whaingofie tono Atenai a ngā Paulo na alu ta lai ai, len tatu tala noa ai, len ave ai e tangata popoto, tangata e leni, len tatu tala noa vaso len tēnei. Na ave ai Paulo, ia Paulo i uta i atu maunga, e le no whanga len tatu ta ua. Le sio nei ngoa o Mars Hills, ia po o le no whanga ave ai mo meo debate, mo meo mta upu whapea, e tala no ina ai ni lotu fau e luatu i tonu o Atenai po Athens i tonu e leni. E whatala noa ai, pe iei se na mea e loa se senga e pe taua e pe talia foi e tangata e leni sea o onga po se tala inga fau le na lai na ave tangata i skola ma tangata poto Paulo iuta e tala noa ai o le unga lea and this was the outcome o le nā tala noanga lea iei i le tangata maua lea o le member o le council i a maletina ngā ingoia tamari whao lei nai pena li liu. O le tausanga e lima se fulu anga i le lima lua tia. Na tutupu ai ia mea o le nei ma ta upo sfulu malvalu. Ta upo sfulu malvalu e la tatu tala noai. I to tono le piliota lea o le apostolic. O le teimi tonu lea. O loo iai le empire roa po le emperor le ngo ia kalautio i lunga o le nofo ali i Roma po ia le o le e iai i le kaisa po le emperor Claudius empire roa kalautio te le fo tangata le o lon teimi na tula i mai o le ti a fatasi e o le ti a lima fa ai el mafuanga o ta ua tuai ia le tangata le kalautio aisa o Coronito, sa iei se ununga lii, sa iei tu tonu, o se ta tiela vanga le se umono o tala noa tua le me leo tfita tala noa tua il fata ua i le lii lea mal taimi leo kalautio, emperor. Ai se o tala noa mo muatu i le me tau o Coronito le o tau i le whainga malanga. O Coronito o se a aita ua male malosi o pulenga Roma. Sa iei vai teimi tonu ia o le ngā Paulo. Le tatu tala noa i le malanga lona lua. Tolu malanga Paulo, wa umal malanga lona, mua le tatu tala noa, o le malanga lona lua le tatu tala noa. O teimi ia o Roma. O le aifo le o Coronito e kolone po la i lalo le vai ngā Roma. Ma sai loa Coronito, it's a very famous city because of the trading, the commercial, the banks,
tangata whai pisingisi, sa ilo le tamau ainga, o mo meo whiwhataua inga, wa yele wafu tele I Koronito. I tau lai ai ia, o meo leo loa me whapena, tele tangata whai pisinisi ai, mai le lalolangi wha Roma, the Roman world. Ai sa ilo fo ia Koronito, ma tauta ua Koronito, I le mea tau o lea mi o leanga, ma le whaitaanga. O se mea e tele to I ngata mai tono le taulanga, I nā mai teimi. O le tele fo le nā o le whaitaanga, tele mo meo whawhine tele tane, tele lea mi o leanga, tele le I whaitupua me whapena. O se ai sa ilo fo I le tūlanga tau tāpua inga, ma meo whainga lotu. O se ai sa ma tau tia le tele o tupua, ia ma whaatangata. A olo o mawalunga ia le atua whaatangata e tau o Aphrodite. O se atua o le alofa. It's a god of love. It's a god of lust. It's a god of fornication o le atua o le alofa o le atua o manaonga o le tino, po le tuina nau, ia ma le atua o le whaitaanga. That was their main idol. La tua lea. Tolo inga e tele isi i atua. Atua o e leni. Na tumu oito no le ai, Koronito. E leo se ai sa whaingofia. E leo se ai la na whaingofia I le alu e Paulo. Manta leo Paulo lea wa alu na o ia iai. Ai sa ona o le tele o le pogi sa ma leo langa ifo I tupua o tangata. O le ngā ruenga la sfulma le valu whai upu mua e o le wha. Leo o whailo mai o tau nuu ai Paulo tu tonu o lea ai lea. Se o whai tawina. Wha mai o mawai atu ia mea o na alua tuai leo Paulo mai atenai wo o I Koronito. O le vesili o aia mea. Wha mai le tuspa ia wha Bretania. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Wa alu Paulo ko le wha mai wa uma ia mea po uma vai ia mea. O le wingo le o mea uma vai. Uma vai atu le tala noanga le ia tumaunga le sa whai atenai. Paulo malana tala inga, malalato debate na whai e matangata tamamai ia, whai loa tu e Paulo, le ese o le atua lea e tāpua iai, ma atua e tele lai lato te tāpua iai e leise ola, e leise winga. Le nā, ringa umawai ia mea, whamai umawai ia mea, o nā luatua i lea, pe nā luatua i leo i e Koronito, mai atenai. Le lau tau nu I Koronito, o Koronito o se ai o whiwhataua inga, it's a city of commercial and trading, pe ona umano tāua, o se ai e tumu I le tele o I tu ai ngā tangata ese, whai pisnisi whataua inga ma, whare tupe me whapena, ale mele sa nau I lava Paulo, e mo moli ai le tala le leia Jesu Keriso I tono le ai lea, toi fo il tuspa ia, whai upu e lua, whai mai ua nei loa fo I le tasi tangata I uteia, o akula le ngoa, na whanau I pono, ma se isau mai Italia, ia po Roma, ma lana va o Pisila, a wana poloai mai e Kalautio, ia o ese atu I Roma tangata I uteia umalava, wa alu atu o ia ia te ila ua, ona ua tasi fo I lo lato faiva, wa nofo o ia I lo la ua, ia te ila ua, manga lue, awa o lola tau faiva le faifa le ie. Wala aunga foi o ia I sunako ia whangata mai ngasi tanoa le tau o le vanga leo tātou. Iai. O leo ngā li lea. Nalana uta ua le li o Kalautio. Langa foi o le ti a whaiva. Anga I le 5 se fulu. Tau sanga ia se tau sanga o tau sanga ia lua. Na whai ele whai unga Kalautio. E tutuli ese umatangata I uteia. Mai to tonu o Roma. Aisea, ia ona ua whaisi tupu tele o le population ma malo losi le community e tangata I uteia. Ale ngata foi lea, e ia mea na laiona ma fua na ita le tangata lea o Kalautio I tangata I uteia. O le tele o le te o tangata ia I pulenga ma whaatonunga, tu la fono mo te tele I uteia, o mo meo la fonga, mo tax. O le situ la fono lo na lua, o le whaamalo sia o tupulanga.
se fulu fitu loa tausanga o le tangata nga ilunga wha malosia i le me ko le military ia po le military ia ai na te ia il tangata i utai i le whatonunga lea na sila le mea na tele na sawa ina i tangata i utai i tono Roma o na le avea o la tu whanau e le military ko leni ai mo le ami ma me whapena tutuli e se le kalautio e o ai la le unga li ile o toyo ese mai le unga li ile o la ua e o mai korenito a le no nofo i Italia e pe ona faita wina a le la o ese atu e fetau ia la le o atu o le unga li ile ele no fuanga le na o mai ai pe na ola ai pe tupu ai fetau i lo ma le watu o Paulo iai o le mela ese le ta ua tele o le tato vavai ai le fainga ele atua ma le fetau i o fuafuanga le atua i le unga li ilea ma Paulo o se unga li e ngā lulu e whaifale ie o Paulo foi e whaifale ie whaiupo e lua whamai walu atu o ia i a te i la ua whamai lalo whaiupo e tolu o na ua tasi fo i lo lato whaipa lo nuinga e whaifale ie le unga li ilea o le professional foi e Paulo o le whaifale ie le ale mau iai whetau i le lei talitala noa le lopenga whekau i se mea e whaiengi whale ie po se mea e whakau i materials o whale ie tala noa ma ta la e Paulo fatu Paulo o fo yo la professional o la nga luenga le na o le whaifale ie ama taulia nala no ese mai le nga li le mai Roma tu tuli ese mai sa vela le nei nga li o akula mapisila o ni tangata sa fa autu ia ile amatai no le kale si tono Korinito. One of the founder members of the church in Corinthians, this couple, very important people, ile amtango le kalesia, the beginning of the church, itono le aile o Korinito. Amatai le kalesia lo la wafale. E sa wat awai na ngalue, rusi, e sa me uta awai wong na ngalue Paulo. Ile fai fale ie, to e foi alu Paulo e fai fale ie, fai la nga lu nga fai fale ie. A ole fai le nga lu nga le tua. Ta tu te loa il tangata esele te leo le tofa le mafo fau le apostol. E loe Paulo. A le aili tupe, ele mafai na nga yo ile ministry le tua. Nga lu le Paulo, but at the same time, he was preaching, declaring the gospel of this Jesus Christ. Na ngalue ina ia so swani ile fatu peina o lana nga luenga fa missionary. Ya, te rolu tau foi nai tatou five out. It's a tauona full time le ministry. Ai loa ele o lava le finance po se mea tausi ai le kale sia lo su. Ia, vai se part time. Vai se upa, vai se mea ai sa support te fiso swani ai. Leanga e mana mialo so swani for yourself, and not only for yourself and the benefit and the welfare of your family, but also to assist you for the ministry of Jesus Christ that you have done, that you are doing for him. If so swani ai le ngā luenga o lou wala awina, ai if so swani ai foi mo lou lava ainga. Ia vai a Paulo, ngā lua ia ma whaile ngā luenga le tua, na pauale se senga, e le utausia e Paulo se kalesia, na le whaatutu, le tau whai whaatu i teimi lea, ia, au te longa mtua pisi occupy Paulo, i le launga ino le upu, tonu le whalo nei ainga, ia lo ngā lue foi. Foi po falanga e tau mai e ui sa fai ngā luenga Paulo i tele o teimi o lona vai aso. Ai sa faa noa lava, faa ngā ina lava ma faa noa le aso sa pati e po le aso tōna i lea. E la unga ina ai le upu i sunako. Na e sau e le fai upu e faa. Fa mai sa la unga foi o ia i le sunako i lea sa pati ma lea sa pati. Ma pulu na watu i ai utaia a toa ma eleni. A ua mai sila ma Timoteo mai Makedonia, o na tino ulea o le loto o Paulo, ua tau tino atu i tangata i utaia o Yesu o le keriso lea.
Mana ia upu ia na utauana nei. Ole upu ole pulu nau. Tu pulu nau atu le apostolo I tangata I uteia ma eleni. I aso sa pati e la ungai. La le wingo na vamtalang. E la unga ai tumu ile nau atu ina I fao la ina nganga o tangata ia. Ele o mala malama ile tala le leia Yesu Kiriso. Pulu nau loinga he had a great passion for the Jews and also the Gentiles. Saya moli mau ma fai loa atu I tangata I uteia ma tangata nu ese le mta upo e winga ia Yesu. O ia o le Mesia ma le faola o tangata uma. La se o onga tātou te maua mai I le vaenga lea. O le o onga tātou te maua mai ai. O le teimi lea. E le o iei le au malanga a Paulo. Na o Paulo lava. O se o onga tātou te o ina mai I. O le leai o se fefe o le tangata ne o Paulo. Le ai se mao le apostolo e mo moli le tala le ino fuanga whaingata. E lengi siti whaingofia siti e wa o iei Paulo. Uma ate nai, maa fia o tupua ma le a mio leanga o tangata. Ai le walu I Korinito, e sili atu le matau tia o Korinito I vai te mia. Pongi sa, le a mio leanga, tele o tupua, o le whaitaanga. Ni le I fefe la apostolo Paulo. Ele iai se pala ai e fola le tala lei. O le lui tau na mo tātou mai le vaenga lea. Sai longa le ali ai o le whātua tua le apostolo Paulo. Le tioa ai e tusi a Roma, le teimina e tusi a Roma. Tau mua lona whai po sumaleono lo tau le apostolo. Awa au te le mai le tala le lei e keriso Yesu. Awa le mana lava leo le tua e ola ai la to uma o e whātua tua. E mua le iuteia. A toa male eleni. Iuteia male eleni. A lefa male whapunga. Wa ai atu oia iuteia ma eleni tono su. Nako ma me e laungai. Wa pulu nau no winga. He had his heart, his compassion. He had passion for these people so that they will be saved. Ina I whaoleina I la tau. Almele ele si mea tātou te awa uina mai ai ia akula ma pisila. Ma le mea na tupu ia I la ua I le mea lena uta ua na tipoti mai ai pe na ave ese mai e kalautio, mai Roma. Ia e faulinga mai o se mea matu ia po se mea eleanga ia I tātou le tipoti. Ia malelei loa I la ua, ele ungani ilea. O fuafuanga ia le tua. Na te saunia se isi mea sili atu nei lo le mea la ua I o la ua manatu. Whano noa. Ma tipoti ese po ututuli ese mai Roma no ringa ele mwhaio na tue o I Roma. Ai ono le atua. Na whao ngā ina se mea e fōringa mai. Wa le whitaui I manatu o le ainga lea. Ai me se fōi o tātou manatu pa ai eini mea tutupu. Malo tātou leilo ina. O se awala le ua whaia le atua. Se isi mea e sili atu ona le lei. Male tāua mō tātou o langa e manui ai. So God can use life's disruption for his greater purpose. E sui e le atua mea mai fōlinga mai e le fitau I o tātou mafufau. Disruption can arise in our lives. Disrupt mai ia mea e te loa u whalewe lave mai se mea u tupu I atoe. Malo tātou le loa o fuafuanga le tua ua ia tāpe na ina se si mea e sili atu nei lo le mea lea ua whaia ma u tātou whano noai. Sa ti poti e se mai la ua mai Roma ona o nisi mafuanga. Ai mai se ai le sa wā le Empire o Roma I lea vai taimi le kaisa o kalautio. Au a vea le toe fo'i o lea runga li I Korinito. O mwhai ai ona whai lai ma le apostolo Paulo ma vea ai la o se runga li on tangata au tū o le ngā luenga I tu tono o Korinito. O le nuu whaingata, o le ai whaingata I le ngā luenga wha missionary. So e se le tā ua tele
usum tua whawhine. Tātou loa iei teimi whaingata. So when unexpected changes happen in our lives, trust that God may be placing you in a new situation for a good reason. Tātou te leiloa le mea lai le whinangalo le atua. Aua sui e le atua se me ave iei oe. Sui e le atua se mea po se mea o tupu ia i tātou. Malo tātou leiloa o lai si le fia le atua. God is still in control. Iei mea tupu. Unexpected things happen. Te ia o tupu se mea whaingata. Ma ave ese wha fo se iei oe malo leiloa. O lala a place oe God is going to place you in a better place for a good purpose. Man me tāua mo lona manuia po le manuia o le atua malana tala le lei a me se fo le manuia o i tātou. Amen. Le nā, tātou o maila ia lea i le whai upue lima ngā e sulta si o nei pal klafo le a tātou tala noina o se le a tātou loa ai ia le tūlanga o le whaasanga tau o tangata i le ngā luenga na whai le apostolo Paulo. Ai le ai loa i foi le tu la fo ina o Paulo e le tua ai sa fa malo sia pe le tua e ala ile saulava o le tua i ala le falinga fa malo si Paulo le anga ile faingo file ai le failinga luenga te longa o ya Paulo se tulanga tau fa vai ai mai se lava o la ina o ia le lopo ona misia lan fa na fa le nganga le lopo sa professor la tu unga pena tu e fitau i Atenai pena tu ufto aftau i Korinito ia po e feso fo i le la so atu sa le mai loa ai ole fai upu e lima fa mai a ua o mai sila ma Timoteo mai Makedonia mai Makedonia ona tino u lea o le loto o Paulo o Yesu Keriso o Yesu o le Keriso lea ona tau tino atu lea i tangata i uteia o Yesu o le Keriso lea. O le whai upo e lima lea ua to e whailoa i ele whai ngā malanga. To e whailoa e lau malanga i Korinito lea sa ese mai Perea. To lea fo o Perea ia o se tasi o vaenga o e kalesia i Makedonia. Lea whai mai o ese mai Makedonia a o le kalesia i le pito nuu i ngō o Perea lea sa no nofo. E lena whai atu Paulo no nofo. No fo i a walu na au i Atenai. Mantua fo ina a Paulo sa malanga i Atenai. Ai sa whaatali sila ma Timoteo i Perea. Fōlinga mai. Sa whaatuai mai Timoteo ma sila ona ole. Tau fo ina fo i ni whawhita uli. Ia e whapea fo i le fiso swani. I le kale sia i Perea le whatoa whatu. Tau amataina ma le tau wawa ai o taitai matulanga o e o le alatou. Whaua wina le ngā luenga i Perea, lena whau umi ai. Ai alu na le apostolo Paulo i nuu whaingatā ia. Ai uilea, o Korinito, e o atu le uli i o sila ma Timoteo, o laua lewa na amata le lope fia ni sa pati. Na la unga ai Paulo ma tau mwhai e ona ma moli le whiau. O zeisi la mea tā ua tātou te o oina mai i. Olo i eini wha maunga e whapea. Sa malanga mai sila ma Timoteo mase tupe mai i le auso i Perea. Ma sa atu la ulia matu inatu i le lima o le apostolo Paulo si o la tama whaale nganga. Ma e eise tu susinga po se manatu whapea na whaonga aina e Paulo le nei tupe so swani ai i le ministry po le ngā luenga. O i tātou te iloa ai. So se ngā luenga lama wha le kalesia. Po so se ngā luenga wha missionary. O le tāua i o le tupe. Le mwhaina ngā i oi missionary. E le mwhaina ngā i oi le wha missionary. E le mwhaina ngā i oi le ministry. Po le ngā luenga tālai. Pe a leise tupe. Pe o le ngā luenga Paulo malana au malanga. Tāua le amatu o le tupe ia Paulo. Whaafitai Paulo. E le ngate whaamnuia le auso. E whaafitai le atua. E mana o mia le tupe i tutonu. O le whainga o le ngā luenga a le atua. E maise o i tonu e ka le sia. Mana o mia le tupe. A whainga le lotula o mea ngai. Ai te le lafo sau se fuluai. Po sau taulanga. Po sau so swani. Ia. O nai te le o so swani. You are not contributing to the ministry work regarding
financial situation, financial side of things. Why? To assist, to help. Because without the money, we can't pay the bills. Ele whainga kongia pili, ele whainga, e mese fo ele au na le tua, e so swani, e whasa o loto mai fo ia mai le ngā luenga, pe a whai, e ma whai on tu tongi le kali si el full time al whai whiau. Ai tā ua ia ole tupe. Te tonu sa so swani, e al nei tupe ia Paulo e tu atoa ilo na teimi e la unga le upu ai tu atu le ngā luenga ai tu esel ngā luenga whaifale ia lea sa tau whaale lawe ia teia i le teimi sa whai ele whira ngalo le tua o lesi mea ta ua i le toi whailo inga lea sa tele se fiso swani pe falling mai ua lifi le spirit o le apostolo ne o atu ana lana whanau whaale nganga lea te leo le fisoswani o Timoteo masila ina ua toi tau nuu atu isi o la tama whaale nganga. Sa velo la tau nuu atu, sa whaile ama whaamalusi au ia Paulo. Ele ngata o le whao popo atu o la uanga waa ma lo la ua tamai. Ai sa velo la toi whaatasi atu i lo la ua tama whaale nganga. Sa toi malosi a tili ei Paulo e la unga Yesu Keriso i tangata Korinito. E wane ngalo, ele whaingo fie le ngā ruenga, o som tua whawhiri. Ele whaingo fie le ngā ruenga i tau nuu atu le uli ia. O loo tau mawhai Paulo, e whai, o le tau a, fola ina leo le upu i tangata i uteia ma tangata e leni. O le nau leo le apostolo ina ia whai lo atu i tangata i uteia o Yesu le Mesia. Ai o ese mai tupua ma leo langa whapaupau, wha eleni. Ai o mai e talia Yesu malana tala le lei, lea ua ia fola nātu, ia i la tau. Ai eni upu tāua lava o lo ia i nāu te manao ina ia tātou wabai. Le upu mua le nau tāu, o le pulu nau. The passion, nau o Paulo. Ai la malesi upu lei ai, e le ta ua le whai upu e whaal, te mile na tau nuu o tuaira au li ia. O le upu o le tino u. Wa vele tau nuu o tuaira au li ia. Ma mea ua tino u o ia le apostolo Paulo. E ta lai ma tuaira aunga. O le upu na tino u. E pei o te whaatu saina ma o whamtaleina whapea. Wa whaatoa ina ai le loto le apostolo. It made him brave, more brave and courageous. Wa iele toa i le loto, pe o koe lifi lunga spirit o le apostolo Paulo, inga o atu i alana whanau whaalenganga. Eisa, whalongo fwere whau puelima. Whamai a ua mai sila ma Timoteo mai Macedonia. Ona tino u lea o le loto Paulo. Whamai o tino u le loto Paulo. So his spirit, his heart was strengthened. Whamalosia. Wa iele si loto tele. Wa iele courage. Wa iele whaopopo atu o le toa. Aisa. Salo, aina tau mei tua le tau atu e Paulo le ngoi Yesu ma le o Yesu le tupu Yesu le Mesia o Yesu le faola isa vai foi le fai ungo le fai upu le no fai tuane fa mai ua tino u leo le loto Paulo fa mai ua tau tino atu i tangata i uteia o Yesu vai o le fo aka o kingo o Yesu o le keriso lea o luinga ele i fai ele isi asosai o amini isi sa patia o matu a o lewa vele o watu o lana whanau. Mea pe u fōlinga mai e ua. Toi to tongo ai moe ole. Ole maa losi ole to ina. Ma ua ia tino uai. Po ua ia wha maa losi aia. E tuilunga. E toi matua i fola ma tau atu i tangata ia. E monia o Yesu o ia ole Mesia. O seisi mea tāua tele tātou te o ina ma i usum tua whawhina. O le tāua tele o le mele o le ngānu lue whaatasi. The importance of partnership in the ministry. Ngānu lue whaatasi. E te mana o mia, au te mana o mia, lesi tangata. E te mana o mia lesi whaiwhi au.
Ele mfaina e whaiana o ele ngā luenga. You can't. Otherwise, you're going to get lonely. You're going to get bored, frustrated. Ika ki ngā isa. Langa ngā oe alai whailau ngā luenga. One-man band. Whaia ngā oe isa. Ke mga koe ke le mga o mia lisi tangata. A o lisi whaiwhiau. Po lisi o uso. Ia. Ia whaiwhiau e ke trusting. Wai, e le kukusa umakangaka. Ale tā ua e o le mea lea o le mamā le loto o whaiwhiau uma. E le eise whaiwhiau te whailunga ina e tu tusa ia te oe whaiwhiau uma. Ma tangata uma o le ministry malanga luenga le. Tu isa. The presence of your brother and your sister in the ministry. O le iai. O le awai whatasi mai, ma ua iai. Whamalosi mai ia te oe. Whamai ua e toe tino uai. E toe la unga le upu. Ma whai pea. Ma whamalosi le ngā luenga le atua. Awa la te alo alo. Awa te alo alo ma lesi uso whaiwhiau. Awa fwoi le whailonga whaiwhiau. A lof whaiwhiau. Uma pea fwoi oso whaiwhiau. That's the challenge for all of us. Pe ngā fwoi ia. E te mana o mia lesi whaiwhiau. O te mana o mia lesi whaiwhiau. Kusa pe ese ngō lotu. Kusa pe ese tato mea lofa. Even though that we have different ministry, different labels, different organization. But we are still serving one God. We must work as partnership in the ministry. O la wole si whaiwhiau. Vai inga ngō akua kākaia. E waku lau a makanga kau dauna i lalo le decline le spirit o la apostolo. Wa makanga kau le ka o Yesu. Vai ngā luakua o le au lia ko o lua. Koe e loa paulo lunga. Yesu o ia o le Mesia, o ia o le tau whaola, o ia na sau e whaola i tātou, koe lifi spirit o le whaiwhao. Aisea, inga wo e langa o afsosoangi, inga wo e antai tai. Oka e se le manga, ia ufu mawa fo le manga ia o le mele o le, na ngā te le tonu fo e kalesia, wa le whaiwhao, mana whaiwhao sosoani po ana oa. Ngā le mana ia o le avea o le whaiwhiau sosoani po le awa ma awala e koe lifi e spirit o lana whaiwhiau. Koe lifi e spirit o lata mawhalenga. Ai leo le mea fo o le avea o lo iai karanga o le whaiwhiau ma mea ma kuai pepea ia i lalo lima o le whaiwhiau ma le isa wha malosi. Lono inga o ngai tele o sosoani ma e te e lau whaiwhiau. But your presence will be a strengthening and encouragement. O whamalosi le I lota mawhalenganga. Pe a e iai. Ai a e le iai. O whiawhia whaiwhiau wape se. Wa luak po se la whaiwhiau ka whawhikai wa le iai linga ia sa. Langa e a fo e le so soangi mai. O ke popole o ke aku pe a iai la o whaiwhiau so soangi ai. Ai lui ai tātou I le tāu o mea. You need each other. Kai hoki mga o mia, lesi tangata le ministry, e wha malo si ai, I tātou le ngā luenga le atua. So e sele mtau tia a. Nā, o le whai upu e ono, pangalea, ma nei o le upu, ma nei le launga, ma nei le ngā luenga leu to o tolu. A lo wha mtala mai na. Le tele o le te. Sanga mai to telo tanga te uteia sa fa longo le upu fai lo mai lo la tu te le fe au Paulo. Fai lo le ti nga la apostolo Paulo le taliatu. Fa longo le men fai Paulo. Wa lu e le apostolo Paulo no ofutala loa. Ma le liu watu o ye tangata nu ese. Na il fe ono. Wa fa tu ese mai la tou ma upu leanga ona lu lea e ia o lona ofu. Wa fai atu ia te la tou o lo outou nā toto e lunga o outou ulu lea. O te mamā e a fua I lea sonei ona o walu inu ese. O le vesidi. Le ale wingo le menu fai e paulo I. Lulo na ofu. A le na whamtala mani. Fai loa tuai wa mamā o ia matoto o tangata. Wa mamā le na fola atua le upu. Le au auna na awina mai le atua. Po lau fai fiau. Wa mamā.
O me sili mataua o le fola. Proclaim the word. Ia o na mamaro lea o le tangata. Aisa la o tu atu e whaalongo o le tangata pe na te talia, pe na te le talia ina le upo le atua. O whailau ngā luenga. Ai tu uloa i le wha masinonga a le atua. A wā wailunga ia te la tolo la tu toto. Me ngā esel tā ua le whaalongo, le upu whaalongo le launga le whiwhiau. Ia, ma o te ai talia. O se mea tā ua lo tātou iloina mai mea na whaia e Paulo le aso. O se teimi moa mua lea ua whaia e Paulo le apostolo le mea lea. Whai loa tuai. O le tala le leia Yesu. E le whaatapu la aina i se tu ainga tangata. Po ni tangata. Po se tangata se tuatasi. Pe na o se tribe o se tu ainga tangata. Po se ngangana. Le ai o le tala le leia Yesu e mo tangata uma o le lolangi. E whai loa mai e fo i le aso. A whai e te eina e le tangata le upua le atua. Ma le tala le leio le ola. O lona winga, wa ia te ia lava lona i unga. Wa whaasauina le ave whiau. Ai wa ilunga o le tangata sa whaalongo le upu. O lona lava toto. Ma le salamo e lua lona whai upu suma lono e whapea upu. Ai whaasalaina i lātou i le aso le whaamasino. E whaamasino ina ai e le atua. E Yesu Keriso ia mea lilo a tangata. E tusa malau tala lelei. So the Bible said that we will be judged accordingly to the gospel that we heard. E whaamasino ina i tātou se aso. E whaamasino e tusa o le upu leo na tātou whaalongo iai. O lona winga, o le tele o lau whaalongo i le upu ai le talia. O le tele o le tātou whaalongo i le awhionga le tua, ai le se me whai o le mafia fia vo i leo le whaintā. O le tātou whaamisnonga o som tua whawhin. Pe o lau lia, fiu pau le lau ngā tue ea, ngāri ki ke ea leo mai, whai loa mai. O i lunga ia i nātou, lo lātou whaamisnonga, whaamasino e tusa upu la ua whaalongo iai. E pue fitu na e whai loa mai i le whai upu le li liu o tulo o Paulo, ma tau atu le tala lei e se tangata ingo ia yuso. O le ngomo mo le tangata ngā o Tito, ai lo Tito foi le la tali whale nganga o Paulo. O Tito yuso, o se tangata nu ese. E ui sa whea ngai Paulo mali te e le aso. Ai sa whai loa mai le nau pea o le apostolo e wha au au pea le tala inga o le tala leia Yesu. Mali liu o tuai o ia. Inu ese. E pue fitu ngai tau mai le ngol tangata ngā o yuso a se o onga taua. O le taua o lo tātou i lore le uso mtoa whene. E tā puni mai le isi whai tu toa. A e ta tala e le atua le isi whai tu toa. Amen. E ta tala e le atua le isi whai tu toa mo i tātou. Somebody close a door in your face and God will open another door for you and for me. Te puni le si mea, le fi whaalongo le tangata e upo le tua, and God prepare another door that is going to open to the gospel. Amen. Ta puni le whai tu toa o sunako, o ale mele iai. Ia, e ke ea maka pungi le whai ko o lako sunako. Ai ta tala mai le whai tu toa o le whale o le tangata. A le whale o le tangata ngō ia yuso, le ta ua mai i le whai pui fitu. E tuai au tafa o le sunako. So e ka pungi e lau li e le whai ko o lako sunako ia Paulo. Ai ta tala e le atua le whai tutoa o le isi whale. Mō le ngā luenga le apostolo Paulo. E alu lava le upu. E le ngata. A whaia e le te le talia. E alu a le upu e le stangata. Na e talia ina le upu. Whai upu e walu nei ei. Fole le e ui lava sawhea ngai Paulo ma le tele o le te. Ai sa i loa lava fua o ana ngā luenga na whaia. Malana au malanga i teimi leo a te whatasi ai. O le teitai o le sunako i ngoi a ki ripo. Lona i ngoa ma lona ainga. Sa whātua tua ma talia le upu whatasi ai. Manisi tangata. Whai upu e walu, so whai tawina. E whapea. O ki ripo foi, le pula le sunako.
lo inga o lesi sunako, ele o sunako lena tapuni, au sisi sunako. Fa mai ua whātua i le li o ia malona a inga uma e tō telefo i tangata korenito o e na whaalongo ua whātua i la tau ma ua papatiso ina. Aia, kau kia i ole mele o tupu i, ua li liu tangata o le teitai o le a, o le sunako e ngoi a kiripo mai e talia. Talia ina le tala le Yesu Keriso. Can we imagine the outcome of that? The result of that, the consequences of that. Se o tātou manatu le mea o le aso o mai ai whaoleina se tangata e pule le sunako, ai talia se tangata te itai le tala le le. Ala mea la atupu i lona ainga, la mea la atupu i tele o isi tangata lau tele. So, ese le tāua o le mele i le whaoleina po le talia le tangata lea, o le tala le leia Yesu Keriso o le te itai o le sunako. Olo le fai upo iwa ma le fai upo se fulu. Wailoa o silifia le atua o matua ma fatia Paulo le fai ngta o koronito. Saulo le atua i le whaalinga i le po whaali mai a Paulo. Whaalongo voila i le fai upo iwa. Ono fetala i mai leo le li i a Paulo. I le whaalinga i le po. Aua e te fefe. A ia e tautalatu. Aua e whaalolongo. Awa o te ia te oe, e le ai fo i se tasi e oso mai ia te oe, e whaasawa ia te oe. Awa e to tele o tangata o i le nei ai. Wa ia nofo atu ai pēa i le tausanga atoa mamasine ono, wa o atu ia te ila tau i le fionga a le atua. Whaali mai le atua, sawa le atua whaali a Paulo le whaalinga, e whaamanatu o te ia te ia. Na te leo tu lafo ina lava o ia i te miuma. I am not forsaking you. I'm always be with you. So do not be afraid. Aua e te fefe. Paulo, la unga pea. La unga pea le upu. La unga pea tu tono le aifa ingtale. Esa, fa mai le upu le no foi tauina. E to tele o e o le a e tau talatu. E falo longo. Le upu le falo longo. They were silent. O le winga o le a file mu. O le winga o le file munga o le a lato whalongo, matalia, le upu. Ai launga pea, e to tele a tangata o le a o tāpe na ina masaunia o lato loto mo le tala le lei. Nanga lua ele nganga o le tua. Na mai ale whailoa mai o le tua ia Paulo le whaalinga. Na whaamalosi lava leo le apostolo i le ngā luenga. Lena mafua e ona toi nofo ia, ma umi ai so na taimi na nofo ai tu tonu o koronito. Se fulu valu masina ringa tau sanga ma le afa. Wawai e le sau le tua wha ma le ngatu wha malosi ma le na umalanga, au tu e sau ma le tua tu e wha malosi mai, o le tau sanga ma le afa. E leo stein pupu. E se ngā luenga wha misionare, o stein umi. Ai na nofo Paulo e sea, o wha malosi le tua le ngā luenga. O stein umi. Sa lo le umi lona lua lea o Paulo se no whanga. Na umi atula na iei tu tonu e feso e lua tausanga. A e so o ai le umi lea o iei tu tonu o se a ai il tau whainga o se ngā luenga. So o ai kone to se full valu masina. Na. Ona e tā ua tele ia Paulo, tā ua i le tua, le nuu lea, nuu o lo tele ai ma mafi fia lea meo leanga, le whaita anga, ma le muli lulua. Na. Ya. O se o onga tātou te maua mai e i fo i usum tu whawhin. E moni lava. E le tu lafo ina i tātou e le tua. Pe a whai tātou te whaia lona whina ngalo. God will never ever leave us alone. He will always be with us. Always be with us. So se mea tātou te ngālulu ai. Sau le fai po suma le lua nga il fai po suma le fitu o lo ingana i se tala e winga i le sui konsula. Le wa nga i atuala nga lua nga Paulo i tangata maululunga. Na mea lo i tangata e tauna o iai. O le mea utupu. Wa loto le anga tangata i uteia ia Paulo. O na ua vai atu. Oka, wa manuia le tala inga. Ma tupu, wa mai tangata. O na lato pu ele ia teia mata ite i atu ile
sui konsula leo Roma e ngoia kaliona. Ele tu malo lea iei Paulo, le wo o yel ngā Paulo o akaia. Sa la tō manatu, i le la tō tua inga leo whaia Paulo. E avatu sui konsula o Roma. E tau whaia i se whai unga e whaasala Paulo, e tusa matu la fono le malo, ma mea ia o whaalongo iei, e le whetaui ma le la tō tu la fono, whai uteia. Al whai upula sumal tolu, wai loa ai, se popo lenga o tangata i uteia, ma se tua inga o Paulo e whapea, o se au onga na sau ma le neita maloa, e ese, pe te e ile, na mato tu la fono mose. The gospel that this guy came with violated. It's against. Tamai te pe whaalea o ngaina pe ua whapena ona le tala whea ngai ma le tutusa ma le whitaui ma whaalea o ngaina ai ma pupuni ai le tā ua o le tūla fono a mose. O le mea na tau mwhai e ni tangata i uteia. Ia whaalongo mai le sui konsula lea, ma whao ngā le sui konsula lea, se tūla fono wha Roma, e wha sala ina ai, ia ma wha sa ina ai. Pe tafi e sea e fo ili tala inga lea e whai e Paulo, e winga ia i e sui tonu, o le region lea po le ai lea. Latu tau mwhainga lea na leo no ave le sui konsula. A le whai upu la suma le whama suma lima. E tau a mata atu le rau ngā Paulo e tali atua i o. A lei ma sui konsula. Ai tu lunga le konsula ta ofi. Whaasala vei le konsula, sui konsula. Ma ia whape atu, whailo atu lo na manatu. O ia whai atu whape, a whai. O se sa wā, po o se ula vale leanga le mea na whaia e le tangata le nei. O Paulo. Ona o whaalongo le ia te utou, ai a whai o se whete na inga i mata upu sili, mea tau tapo inga. Ma mea tau tū la fono o utou i utaia. Ona whaita lia leo o utou, a wā o te le whaia fua se wha masnonga. O nā mea, wawai ele au o le tuoma, ma le tangata e whaiele i unga o le mea lea, sui konsula. Au whaatasi ma le atua i sa, lena whaali mai le atua ia Paulo, au e te popole, au e te whewhe, te ia ia te oe. O le mea moni lava usum tu wa fini. O tātou whaitau le nei tala, ma o tātou lo ai o le whaai unga lea na whaia le nei ta i tai maua lunga o Roma. E ese mane tā ua e tusa o le ngā luenga wha missionaria Paulo, it was very important intervention. O le whaasala vei po le God interfere. Whaasala vei mai le tua e la vea i lana au auna. Aisa, wa intervene mai le tua i le valea, e pui ei Paulo. Le anga awa pe whaise whai unga le lilea, e tele mea e o ia Paulo. E le ngata e tau ai Paulo i maa, le lope e oti e ia, whaasala, ia matuli e se male aipo se me whapena. But God was with his man. Tai ei whaatasi le atua mo Paulo. Amen. Tēnā. O le kila le ama le au tu o le mele o tupu i o tatala ai le kale sia. E whaatuina i to tono kronito. Ai maise o se whai to toa. Wa ana whape ta puni le sui konsula le mele. Wa ta puni fo i mo le whai to toa. Ma le matala atili e tuai mo Asia atoa. Ma te leo lefko a maka ile levanga umon te tala le whai toa mo Asia. Umon te tala ia Europa e leu a matan te tala ana wha pea la e le pe so soani le tua i le ngaluenga. Se manu o tupuni le whai toa. Wa tuli ese Paulo, koe o, le se ka le sia koronito. Ia, ma whaina atua i maise ka le sia umon whai tu. Aisa. Le malosi o le fili ma le tia Apollo e te umwhai tapuni le misiona o le kalesia i Jesu Keriso le whaavaina o lana e kalesia i lunga o le whangai lele. Ia, o le atapuni ai, le whai to toa o le whaavāteleina mo le aluatu o le tala le leia Jesu Keriso i le atu Asia. Ai le tupu nā mea aisa, e le i mawhaia e se mea. E le i mawhaia e se pulenga.
ai ngata foi lea sa au whaatasi le atua mapulenga. Ine ia alu pea le misiona, alu pea le ngā luenga, aua ne i tāwhia. O le mea maali e tele ina ua wha maina la le au li e le au iutai ia, ono lato mtaupu. Waloto ti ngā, they were offended, they were angry. Ona li liu and watu ulo Paulo, ai li liu ma whaasanga i le pule o le si foi su nako. Ne tau mai ngalo na ingoa le whai po sume launa ma sume le fitu ai le ingoa, so sene. O li liu iai, o lale meu whai, ua sasa, ma watu i lumo le nufua whaamsino. Ai whai mai upolo tusia, e a watu i lumo le nufua whaamsino, ai le ikea i ai kaliona le sui kone sula. I le mea ua whaia e nei tangata i le pula le su nako. Kau lia ese le su nako le ngatatal noa mo muai ana nei te mi lefto ate atu o ki ripo. Ki ripo le voina so swani e a Paulo. O le voi la ua a min lena wha o leina po lena li liu. A le utatu tau o voi i le tai o le si voi su nako ai so sene. E le lopo la alme ua whaina so sene e le lope whapea. Wala na whaina so sene i le melea. Ne te tae o lesi su nako lea. Masalo o ia lea na avea le li poti. I tangata i utaia. E winga ia Paulo. Ina ia whapena o na whaao i le sui konsula. Whai ese whai unga. A lela o le tali mari sui konsula e tusa ma le lato mata upu. A lela o li liu a nga i si tai o le su nako. Ma o lato sasa ia teia. Ma ave le nufo whaamasino ai. A wha mai ki ripo, o ia amina, a wha mai ia le teitai, ia kaliona, wha mai kaliona na sui konsula. Ke le kea aku el nā mea. I won't take notice, I do not care, it's up to you. Whai le tau whai unga. O le o onga, a o mai whai ngā tāu som tō wha whenea o tātou iai le ngā luenga le atua. So se mea. Po lotoi tātou, si o mea ni fili po pulenga whaalalangi awani o tātou po pole. I se me tasi awai ma whaia le tua na whaonga aina. So se tangata na te puipuia ma lavea ina i tātou. God always in control as long as we are doing his will. Whaia le whinangalo le tua. Whaua tule ngā luenga Paulo ko nito mai le whai po sfulu valu e o lusu mal tolu. Ta ua sa whaua wina pele ngā luenga Paulo. A tolu sfulu valu masina. Ma he alea taimi. O na wha ma vai leo Paulo. Ma le auso i kore nito. Ai malanga atu. Ma a kula ma pisila i Suria. Na o atu le malanga i le nuo Keni Karea. O na oti ai leo le ulu. Whana o le ulu le apostolo Paulo. I lea mea. O le mea o le whaana seri. Ngai tau mai eina. Ngai tau mai eina i le whai upu na sfulu ma le vatu. Sfulu ma le vatu. Mo nofo pea Paulo i aso e tele o na whamawai atu le i la uso. O la tō fo i atu o atu i Suria. O i la tō ma pisila makula. O na sele ma mai lea o le laulu i Kerikera. Awa ua na whai lana tautonga. La le tautonga le o le mea tau o le Nazarene, po le whaana seri. O le ale mea. O se tautonga ua whaia i le atua e tusa ma le o langa tu atu atoa mo le atua. Ma le tua fo le tala ia Samsoni o ia le Nazarene. Talo ma noa, ma lonto o lua, ma tu atu atoa. Dedicate ia Samsoni. To esse set apart for the will of God. Ringa wapa ia o ia mole. Tu o tangata lalea. Ele ai me ai e tauna ai. Tai pea iane el baptiso fo. Ele o se oti le ulu ia. O umia ia le ulu ia male otia ia. Ia na. O se ata o le wha nau o Paulo. Ile o langa wha mamaina. Malona loto tu inatu ato ile tua malona fina ngalo. Tātou te leiloa la e le mamlama po le ale mea ua leio na oti i le ailea. Ia ai pia fōlinga mai. Ua uma le vai teimi na whai eili tautonga a Paulo i lana whaana seri.
E po suma le iwa o tau nuu le malanga i Efeso, le la Efeso le anga i el malanga o na tuua le Paulo, ma le au malanga, o a kula mapisi la ai aluifo, Paulo malana au malanga i sunako e tala i ai, i tangata i uteia. E po lusu maltasi, sa mana na o le auso i Efeso, e toe nofu fa umi e Paulo i Efeso, e sa musu Paulo na i fola atu i ai, e toe sau se fina, i se aso o pe a fai, e tusa ma le fina ngalo le atua, na faa uawa i lava leo le malanga. E po lusu mal tolu sa tau nuu le malanga Paulo i Kaisareia, ia o na luatu ai le i Yerusalema, le la ua o le malanga lo na lua ua o Yerusalema, ringa le la faa i wiu, ma asiasia e i le auso tono i Yerusalema, na umalea, na toi malanga le i lunga o le au malanga, i Anetioka, i le mea na a mata mai ai, ia le whainga malanga. Anetioka le i Suria, tau nuu i eina. Ia, mana tua foi. Ia, o le whai upo e luas fulu ma le lua. Na whaai uai le malanga lo na lua, le lau whai tau atua. Ia, na, mose am no, uti tala atua il tato, leina mo, oe nai te whatele mai. Pamai le whai upo e lusu ma le lua. Wa o atu i Kaisareia, wa aluae, ma lofa atu i le kalesia, o na lui foi lea o i Anetioka, lea ua uma Yerusalema, o mai Anetioka. O Anetioka lalna, ua umai le malanga lona lua ale apostolo o Paulo. A lela ua amata i le lua se fulu ma le tolu, i le malanga lona tolu. Te riele i whapea na no atua i le asol na, aito e amata i lisi asol malanga lona tolu, te loa sa i se teimi sa, i ele cap, la i na, should be a cap there, na malo lo ai, ai o na e wha wau mai le whai ua lusu ma le tolu, wha mai, ua whai pō fo i nuinga, o no nofua i ni pō, ia ma malo lo le le, wha mai o na alu watu lea o ia oi, Paulo, walu solo i le nuu o Galatia, wabai, o le utoi o i Galatia i le mea, na a mata tuai, pena uia tuai, i le teimi o le malanga lona lua. Ia, ma ferukia nu umai a lena uia tuai, ua wha ma losi e ia le au so uma, le lau a mata le malanga lona tolu, ua saufo i Efeso, wabai, o le utoi o i Efeso leana, ta ua neia, fa mai Paulo, o te alu, ai afina ngalo i aile li, o te toi o mai, ale utoi o i Efeso. Tas tangata i utai e ngoia Apollo le ngoa, ale sa nia, ia na whanau ai o ia le tangata mau upu fa mai ma le poto i tusi. Ia, le na, o le tangata lea, tangata na o ina o ia ma, e ilona tamai le fionga le tua, tangata tamai. Ai na latu la unga i le meolo i akuila ma pisila. Ai whalongo atu akuila ma pisila. O lea o le tangata lea, wana o le papatisonga Ioane. Fōlinga mai ele mala malama le papatisonga Yesu. Tango e whaitau, i e whai upu nā tuto le tātum tā upu. E te iloa ai, le tā ua, o le whaasao atu ma le fisoso, e le o le whaasao, fo e rebuke pe whaamaina, e na fisosoni atu e ia leo ngali i lea, a kula ma pisila. Apollo, tau mwhai e sue, ma study deep, ia le papatisonga Yesu, e tā ua atu nā nailo le papatisonga Ioane. Tā ua fo le papatisonga Ioane le vai. A le papatisonga Yesu e alelo nā nganga pa ia, ia e mala mai, le la e whai mai. Whai mai ua loto o ia e alu atu i a kaia. Ia Apollo le na ua umana whai lea o ina. Whai mai la ia lea. Ua tusi atu lea o le au uso, ma ai o ia atu i le au soo ia talia mai o ia. Talia mai Apollo, le ua alu atu. Ua o foi o ia, ona fisosoani tele lea o ia, i e na wha tua ona o le alofa tu noa. Awa ua finau, ma wai o ia i tangata i uteia ma le wha malosi i lumo le nuu. Ua wha sino atu i tusi o Yesu o le keriso lava lea. Ina minute sfulfai e toe, tala toe le tātou leina, e le fiafi pia e fia walau mai, ia tatal noa tu pe le fiafi e wha uman le atu ia le tātou mta upu, ia, la, tangata Apollo, o se tangata tamai e peo no tā ua. E sa ua ia mai a Alexandria o le a ai leo ai kupito. Au ia o se tangata i uteia. Lea la ua tau nuu atu o ia i Efeso. Au i lea na tu ua i e Paulo i a kula ma pisila. E la te va aia le kalesia le i Efeso. O ia
Apolo se tangata o ina lei le poto fa asale mausau, ia ai loloto fo ilona iloa i le tū la fono i uteia. E sau o ia mai le ai e tele, fo lele e tele ai ia universite tonu o Aikupito, ma le ao o ina le ata mai tustusinga, ia ma le ao o ina o le mafaufau. O le te leo o sona malamalama i le tū la fono, sa ia manatu ai, ia ua tele sona i loa i mea tau mata upsi sili o tuspa ia fatalofa atu le tātua lau. Talofa. Boni. Talofa, Jake. Malo se fua. Se fua ro sunga. Misia fo e lawa ias. Ioi. Ia ua ngalo le aso malo lo. Ngomao masau e tāle ma polo. Ma wa kai poni mai e ko fa mai ro ko so onga mem ka punye tia. Geleri. Kamongo malam ia wa ya foi pai ka ori kusanga lu. Ori kelo yo mo i wo ia de ki paso mai ro su. Ia. Ia ori pero fa lo fa makarakalanga mai de. Ia. O kamala malama ia i ka ia wa ka fai ka sa ku spoia i ngara ka uma ia. Ioi. Ia lo pe Ele pole ia ngi ngwa wa le lo al manga ia ta ia nga sa o le o che ia por me kai ga o paulo le ka ki ro the main character e vai ia ga ko ia ga por pascalo a pari pu me bo ia e ga lo is ka kai ku pu mo ga ngo tai pun e me o do kai ke de no kai fa mo ka fa so ri sia ele li bianga e ke ka lo fo ia ke tia ora ka fa so la ma so onga marika ya ke lo fo ele vai yes ia mana ia e lo fatu fa te tele la lang mai Jake fa manu ya tu le tu ya tu bela inga ia okay ka bless fa se fo ta ia na mo le no ba fi bala mai ta tum ta upu mai so finangalo ia me fo se ofisili ia e le tātou mta upu, le tātou te tusenga luenga mta upu sfulu ma le valu. Nana, ai whaitaula i le maa nei ai o me tātou te tau i tono le tuspa ia. Pe fola nei tala pe ona sao noa mai le sunga ia kopo. E o le whaitau o tātou le telo teimi. Ia pe ngā le alua le atoa, ia lako sua le launga, whai le launga, ia koe whaikaua leo ngā vaenga le tuspa ia. I le tele ni aso al manei ai o le tātou me le whai pe on samnoa ia e check tatal noa ia tātou tau atu i fo i tangata nei ia ma mea na tutupu ia ma mea fo i na whao ngahi nai ia o lātou fo i soifua ia ma no lātou fiso ta inga ma tangata au tu ia pe o paulo ia vai leu tātou i loa ai ia leo ngā tele ia o le tātou su e ma le tātou whai tau ia pe fo nei unga li o kuila ma pisila ta ua i o nei tangata i le fina ngalo le tua. Pela na uta ua le ti poti ese mai lea o nei tangata la vea i fwoi masilo matua fwoi le lo FEB lea na halu ma le tusi a Paulo na uomo na tusi e halu ma le fine lea o le ti akono e toi fwoi Roma e whailan 6 seni ia ma mamoli atu le tusi lea Roma e halu ma ia ba umana tusi le tusi ta ai le tusi fa tu lo Paulo ia FEB ia halu mal tusi le a le si le fa fine na saua ile fo ile ta fianga le ole o fa te ese mai tanga te uteia ona o tuli ese umal tanga te le kalautio bit of a history fo le tau te cover ina ile ba ngale wa ia umatu kalautio ai saul tanga te ngoia lesi Empire Roa Roma i ngoia Nero tangata leanga lava lana ia na mata fo lele tawati na elana maftanga ma tangata Israelu ia na toi fai lo fai unga tangata lo Nero toi tatala uma tangata i utei atu uma i tono Roma toi fai latu ki sengi e se akala utio e se au leo toi sa leo tulai mai leo pule leo kaisa ia toi o mai e whaito siksengi. Taimi la lea o Nero, lea na toi fo i la ela na whaatula utala lea. Ona o whainga lea tua. Sa ti poti ese mai le ainga lea i le taimi o kalautio.
lea ua mai fai mea umalava e tusa ma le finagalo le atua faatū le ekalesia i totonu o koronito i le la'aiga tupu ma ua maua ai nisi ekalesia ma nisi lālā o le tino keriso i totonu lava o koronito tonu o koronito o lea ua uma a o lea ua o i le taimi o Nero ia lea ua valaau mai Nero toe atu e fai ia siksegi ala le mea tupu toe fo'i le leia pea lesi mea tupu ma paua le mea lena fai faamaʻite e le atua lea mea ia kalautio si faakekea mai le vaega lea expel mai le vaega lea aisea o leu te manaʻu i le ulugalii lea e o mai e manaʻomia e Paulo mo le galuega lea ua faifaleʻia ia ae le ua uma lo ua selo ua uma mea uma ua calm down ua tupu le galuega le ale mena iai toe vatu e le atua lesi tagata e pule i Roma fai mai koe o mai la ia koe faiso kou siksegi ne koe alu ai fipe ma ave le tusi o Roma e o le kalesia le auso i Roma koe ako ai ma akila ma akuila ma Priscilla koe ngo loku ai kongo le kalesia Roma le sa lolotu momo ai ma lesi ano tangata iu te e le o recording o lato ingoa aisa toe ai fo'i le fiafe mafi o tangata e toe fai o lato siksegi aisa tāua i o siksegi a tangata fo lea i tonu o Roma le ngā vai taimi, aisa. Ia, te lo tai pe ia o le mele i tātou, tā koe o mai Samoa ai, ke mga o mia siksengi, ke mga o mia siksengi, ke ofo au, pe a whai wa lewa ngai New Zealand, ai le i whaia lo siksengi, e whai ngō fie ai mea uma. Pe a kore si e ri ngā, no e sanga passport ai Samoa, fa mai se ka ua lo nationality so le fa ke lo e le kai mi ke kinga hinga ke ko sala mo ua le bokwai ia ve voi se me ke ngofu ma New Zealand anga la vai ke a saulo New Zealand wo mai fa mnga le tu alu lo fa sikseng ia ke le lo la e po sky le ringa la talanga fa pe fa le lima ka sanga ka luai ka ua leva ngai nge ua over se full tau sanga ai le fa ya sikseng wa vai lai tangatangi o bala au ma o Nero koe o mai a vai lai koe o le solo tangata i uteia ia e o e to e fai lato sikseng Roma aisa whengo fia i le travelling whengo fia i mea tau fole le tau pengefiki ma mea tau financial ma mea tau fole le benefit ma welfare me o ma whapenga e whengo fia ina ua maua siksengi e wane ngalo ia mauti noa mo le tātou siksengi le langi. Mauti ngone le tātou siksengi le langi. E uia e ngai siksengi ma mea o mai lalo le nei lalo langi tātou te iai. Ia mauti noa o le siksengi ai le langi e sili o ta ua. Tātou mau ai manatu le apostolo Paulo. Whai ua tuai tātou. Ia, ele ngai foi vai angol siksengi wha mai a Paulo. Me wo le loa po le ale mea e te tauna o whaia. O le loa po te alu. Po te nofo. Tu se Filipi, o lo iai ia upuna le apostolo Paulo. I don't know what to do. I am double-minded. Wo le loa pe o te alu ea, pe o te nofo. Ia. Mta au pe tolu. Tu se Filipi. Ta au pe mua. Me le apostolo Paulo. Mai wo fa le tonu mana tu lua o lo ia te o te nau no te alu dalu fea alu le langi i fa ta sia ia o mkeriso o le mea e sili atu ona le lei hefe mai pitai o le te ia i tino lei la other word o le ke siksengi Roma o le mea le e sili ona ngā ia te utou a o mautinoa o mautinoa le nei mea o te tu mau tātou te tu mau whaatasi ia maluato e male apopo inga la apostolo al fai upo e lua se fulu na iai ia upu matango fia la apostolo Paulo mai awa ua oiloa e i ule mea ilo manuia ona o lo o tō whatonga ma le fsosoni mai o le nganga i o Isu Kiriso e burusful e tusa ma lo whanau na watu ma lo wha moe ina ia o le mai se me i se metasi a ia o mutuafa ma losi fa pe ona o faia e le au noa e fa pe fo i nei ona po ina ia
vi ia ai ke riso lo tino i le ola po le oti a wā o lo wola o ia ke riso le a o lo woti o lo manuia lea a whai o te ola le tino le fua lea o la unga luenga ai o te le loa po le fea mea o te whaia upu ia la apostol o le loa po e fea mea o te whaia I'm in two minds now ke ropo ke alu i fea alu le langi o le mele o te mana o e whai atua tangata o mauti noa o ia o le siksengi i le langi mai paule sile a telo walu o fatasi ma ke riso i le langi because that is where I belong because as long as I'm in this world in this life I am away from my inheritance but when I die I will go straight to be with Jesus. Almanga ia yo upu e fai umela apostolo Paulo le fai upu le no fai te ola lusu mal tol fai mai. A o leo o, but I'm decided, a leo o mahu fau, o le a o le alu. Ai o te nofo aisa, ona o loo a o ngā, loo wola, mo o tau fai po lusu mal fa, fai mai ai peitai. Ia o tu mau pe le tino, la o ngofo ke isi. O le mea lea e sili o nā o ngā ia te outou, because my life is relevant, my life is useful, my life is good for you. It's useful for you as a alo o ngā, la o mea lofa, mo outou. Leo la o le alu ai, as a o siksengi o langi. A o siksengi Roma, leo la o nofo pe whaongalo o siksengi Roma. Ai sili ai ia te au le alu. Alu fea, o te alu i le langi le meo lo whaatali mai ai ke riso Yesu mo au. Mai leo le whai upo e lusu fulu. O le mta upo e tolu o lonu whai upo e lusu fulu. Awa o lo whaatali mai i tātou e le whaola. O le ali o Yesu ke riso na te li ua o tātou nei tino leanga. Ina ia whai e whaatatau i lona tino mātango fia. What did Paul say? Jesus is waiting for us in heaven. Why? Because we are citizens of heaven. Whafteile tua le nei e fiafi. E vi ia lava lo swafa. Vi ia lava ia lau fio le nei taimi. O whai wina ele mātou mta upu. Vi ia oe mwhapleina oe le vi inga lo mātou tua. Whaftei o no lau upu le nei fiafi o mātou whalongo iai. Ma o ina le fiafi. Talo mavala watu le tua. Fai mawhaamnianga mo i mātou. Awa onga mai i leo langa le apostolo Paulo malana au malanga. Mai se o le tele o whawhi taoli. Ma tele o manuia ma mea e hao o ina ai i mātou le whaingta o le tala ingolo finangano. Le tua i au ngā ia i mātou o lau whanau. Talo i whamanuia i lo tunu ule nei po. Whaamria le neiva yaso atoa, whaamria le tua, i le au nanga le tio Samoa, pulenga ma leo whainga luenga. Ei umea uma tu maupe ia te oe le vi inga o le whaamanu ma le whaane tanga nei, o so uma o atu lava le whaavavau lava. Amen. Ia, o le tātou Paul Klamel nā, Samoa le nei fiafi, i le whaamoe i o le a tātou toe whai loi fo i le vai sfou, i le teimi masani. Ia le nei teimi, o la auto au na nei poni fonoti fa soi foia mo le nei teimi. God bless.